Adunabu resign to Gums to Haine. Ado Mangonda di Sagi resign to Halaga Manipur Gitai Ahumzi problems solved to Ngam Daba. Ngam Daba Haitabani, to the Manina. Manipuri problems solved to Ngam Daba. I do Home Minister Hiroeva. Prime Minister to Majageva. Resign to Gum talked to Brun. Heidi was out the Dico, but it was out the woman's idea state two them way, center two way. Was only, was out the Nekogi. India की GDP growth असुक ले हाई नहीं है बा GDP growth ले बा इंडिया की क्या रोज़ डोनाल्ड ट्रम्प लागान तभी फिजन खल लगा इस्लाम जे खुम मगा डोनाल्ड ट्रम्प जे उए है इस्लाम जे खुम जन बाकी ये माल ये बने याम चीना के रो बाहर लोगी बा मा ऐडी इंडिया जी उसी बने emerging economy नी का हाई है बको emerging economy सीधा डोनाल्ड ट्रम्प की लाकर वो लंबी मच्छी अच्छे Donald Trump like for kilometer chani like a ponte my airport ki mana huziki public ki magi meeting silly ba platform silly mama silly se Donald Trump ne like magi Gujarat ki airport hire se airport se ki Donald Trump ki jaga se kilometer chani cha ponte chahum cha ponte sigi machet khara chat pe sida sakthung phidung da ba Islam jaga khara lai basi Donald Trump ma ikai je ne phijan khalon khalli ne Kumden me am here, come up Kikino. I quite don't talk with you go. A quite the Prime Minister Lakani is a quite Kange. Kai the Kange, a road dividers in the Matu cry. So you go. I see a Kumkala, some Captain school that the principal, the part of it, and Matasa couldn't count and I couldn't write chick however. I did. I principles in a part of Navana. Madugi man, but cover up exorcism, smile him like a woman never. Center the Zungai, kind of Zungai. I don't know the key. Pressers it as over Granhan, tweet and cook pie. We Moody head to Mumkin here, not or is high a muckle. Moody will let it on me. Hiding Moody as a Purakanona. Mazi invincible. Man incredible. Don't get a number beanie. Man Togen, Ning was him told and the little Mini Hidana. Modi hit to Mumkin here, and Modi is a glorified or a gallery. Say him given ever. Madrid to the actor Mayawe, Raskumar Rawana. Raskumar Rausi the Miams in a troll to way, my genocide. Then Modi hit to Mumkin and Haida in Nambona. The Margaret tweet the Maziam, can it over confession of a towem? Kayagera. I Tawaidi Yolo Punsi. Tawdu. Knowing that I want to leave a pressure is a country. Rajkumar Girauda, Rajkumar Rauna, Madugi statement Pirakpasa. Mamudi hit Mungin and a Saturam never. A man trolled over. Man Sakpe Maramdo. Knowing I want to leave a pressure is you can never know the pressure I have. Adu Argadi, say Bollywood key the Modi Jeho. Amitaji J. Hon Tori Mamza, Modicari pressure, etc. When I wake Kangam on a table. For example, toolkit Moji language, the one is all to go to wine season. Toolkit key, Sigi conception, one joke to a other combined together. Farm Logi Matanda, Farmer Mayama tractor, my Yehomalakitana. Yes, yes. High river farm Lucy and ultimately surrendered away to Zumiam pressure. Farm laws. Farm laws, repeat away. However, farm laws, Matanga, Sagi farmers in the Tataba, atrocities, violence, state sponsored violence, Masigi Sida, Nuaitaba pain them from Goga Kogi, Maming later be, who is a performer, Rihanna, Maggie, tweet in the Agi farm protest, support or even Yogi. Masida is the command of the chop man among the cricket star ma'am, Koi Bharat Ratna, Sachin Tendulkar de Horaga, cricket star, sports star, Bollywood star ma'am, Jina, farm logi matang agitation to Java government, give a Toba government at a wide door. Indiagi internal affairs ni. Rihanna nangi nathaulite nang yorkanu wana Rihanna magti pandavida chap manaba context concept Twitter the viral wave celebrity ma'am jigi for example aina tatawuga manaba mode ami even matam English wai kenani concept kenani even spirit to manara bhota adu huziki ji direct spirit to manai context ke chap manana ne moina tweet stories now
my question is Rihanna na farm logi matangda ngang batu support to India internal affairs yaubira kanu aibane Jajan Chandra Kumar kugi handaki kokors Janta Party na changchaliba asigum laba protesti miyamna koi ure masigi matangda not only in Delhi Manipur da su masigi matangda koi tongan ba koi media house khuding makta su masigi matangda koi dumak khana nei masi NTA na lauri banit ki exam si khaktana tana tongan ba koi asumba makhalgi exam kaya amada paper leak oibagi issue si handaki sina ahan banate adumak exam koi hai chamaga yankhai ni thoi muksis maina tawdana adumak yamna amot pa kainom khakta adumak lakpani handak ka angang trampan legidabasida hairiba CJP na laiba protest asida makhoi gi demand miyamna pamliba khoi gi education minister si resign tawdabani habasi resign tawre Adumapu Zasida Ying Bayarisi, Dharmendra Prajana, Pradhana resigned to Basi BJP, Amadi RSS study, negative impact Haradi, Shungsho Shoidana, Pangadra Habagi Mami, Karadi, Tarakadra Habagi Tazabasudumak Lay Adudanatana, Mahagna resigned to Krabamatung, Kogi BJP, Amadi RSS ki Tongana, Matang Kaitarak Pagi, Chingnaningai Uiba, Adumba. Mami gadi labor kamay tayo yung zagi ba mo tamasi kamay yung bayar jang tang tang han mukta da koi notice window da lok ping biri ba miyambu ko nong kromjari aduga koi ke panelist tapos the job ba yai host puso ai kai ko no bochari aduga ngasi ki so si lebu yon mi bagi dam kita thagat thamoi nong kita perform chari koi na Yang bayaba meeting si, kujuzi ki incumbent government hai jab ta. 2024 de gidi muknong na haure na si 2026 ne. Say ni retire ni mo ina pairak pasi BJP led NDA government at the center. Pairak pasi continuously chahi trying to issue. Yes. Chahi trying to issue lep letana. Narendra Modi na magi PMship ki makada Prime Ministership ki makada magi leadership makada kuigi ND government na ngasi bawo sasan doriba nengak lei se chai tara gani thoi straight ni masigi tara gani thoi sida mai koi na din han gi Narendra Modi ki term ji gi tranga su chai tranga su dui ni he ko yes masigi sigi yamna boss toraga Narendra Modi is the longest serving Yes, serving Prime Minister ne aina adugi record ko thamme na moi lei ne now question di longest serving PM ne FC undisputed moi dispute out ta oda bu khwai dei shana sasan gi chukli si mangona sinare ha ni sam na miyam ne bharat ki chauraba Indian subcontinent India ayu lam sigi 1.4 billion leiba Mami masing naiba 1.4 billion mi masing naiba aduga square kilometer 32 lakhs hai na chauba prithvi da tare chuba magi area wise tare chuba population da number 1 military da third fourth economy da third fourth and lai si country si asuk chau graba country si gi lenga ki chukli je chai tara gani thoi se mo status na ravne moi ma samang na high ravne Narendra Modi is the longest serving PM industry in the country adu tara gadi khwai digi sang na miyam na lenga chukli pi reba mangon gi chemning mamong na sem ba ya re India chai tara ni thoi da actor khoi gi ayong na chawkhalan ba ma ayong na puthan ba ma chemning mamong da Miyam gi outlook wakhan losing like ma khoi loi le semang bagi power se thatru pare me khoi semang ngodi na te moi ma samak na longest serving PM ne haragadi longest serving government ne project ladies continuously masigi asuk chahi trai doi paira ka jida ma khoi arrogance am lak ba Manipur contextual mingbiyo Narendra Modi si ngasi bo Manipur hai wai je chahi ahum jida pandri maningonda laga dum Manipur hai si खुगी या मागी arrogance खंगदब नती उदब नती
khangna khangna una usanadaba khangjanadabagi magi attitude si masi magi arrogance ma dum yengbiyo ado haujikti ngasai CJP gi Crocodile Janta Party si gi ahan bagi genesis to the man dum yengbiro khangbiramani koi Honorable Chief Justice of India gi Justice Surya Kant ki magi loose tang haja batar lebak si leiba thabak phangdaba naron singsi koi si parasite ni cockroach ki type act away aduga khara amana media ra changini khara amana social media ra khara amana RTI activist hoina khara amana activist hoina aduga moi se mi khudimang te attack to bugi chana bi am leibasi haina magi adugi remark am khat life flow gi May 15 2026 report away masidagi spirit laura kada masigi magi oral observation during a court hearing in the Supreme Court. Sigi oral observation si la kana kugi magi sigi statement si lebak si leba educated like shwairaba thabak phangdaba miyam sida etik ni haina public outrage am lai public outrage si thola kanda sagi we are the cockroaches and I khoi cockroach ne na magi entham ga to public ki oiba movement am la kanda masigi cockroach haiba wahidu terminology oina daf tawra kanda ki cockroach Janta Party and satirical oi masigi party je seme aduga masigi haiba statement ji budi koi Honorable Chief Justice of India na mai misquote to bune na clarify budi to we adugi founder oiriba a visit dipki sei contrast shooting id Aurangabad Maharashtra again masi MSc Public Relation Boston University ki degree paiba nupana angan nahane ana sigi hujiki jantra mantra da thoiba miyam gi obi ho sonam wangchuki numit kulum duini normal ko tawa magi straight kano magi charahen bagi khongjang se ada hujiki JNG haja batare sai JNG gi kano mak lakhre ba kari gi lai bang sai gi NEET ki National Testing Agency as NTN is in NEET si prakhaji thengkhang kaya ta leak oi salak ba 2015 na mo ere head government pai rakpa 16 21 24 26 manga thong oi re duga all together India da Rajya Sabha thamgi ba statement amadadi 152 times yes all India gi oina magi kano se layena adwaina Rajya Sabha da on the floor of the house adugi argument am khak lay ana kuina pairakpagi anti incumbency nena lobi be yaro eba city sagi system si every system da RSS natragana BJP gi oiba khoi oiba mi si khoi tapna changak pasitagi ngasai khoi yaina ju thambi badu ne ba NEET ki question paper leak oiba si da BJP gi mi dum chenara mi aisine haidi system je moina infiltrate tawre system je da moi mi thame like haiba haitaba mafam duga chanai khangde chana de khangde pangtam da thame adudi ngasai gi malpractice dum lak pane ba Dharmendra Pradhan gi resignation si yam thengmale damage has already been done BJP gi RSS ki moina di hana di lerami si RSS BJP ai si untouchable ne khoi je kanatna thengba ngamoi haibagi attitude dum leram si handaki JNG gi ngasi gi khongjang Chandra Mantra je tawriba Crocodile Janta Party na lit tawraga tawriba sigi khongjang ni maram oiraga Dharmendra Pradhan je hujik resign tawre aruga tadawasi gi resignation ji precursor hai jabatar sigi mamang da koi formidable oiba ngasai ma koi untouchable oiba maithi ba pi ba sungya yaroi do ba yaroi na khanba BJP RSS ki sigi keno se system je hai jabatar koi na parliament ta delimitation si women's bill na cover tawraga delimitation je namdana pass tawno bonar madu united opposition na defeat tawe mamang da makoina parliament su anywhere da moina khan basi BJP RSS ke sigi kan team dina khan basi aikoi si maithi ba pi ba ngomoi do ba aikoi si yam strong oi ba position da leiba team ne na khalam do ngasi di
parliament maiti ba chauna nange ba kari mai nange ba already 2023 da pass tawgraba law oigraba act ama women's reservation se masi implement tawgadobne ba madugi implementation tawbagi rules to semba implement tawba cabinet decision lobda loiraba potu da women's reservation si bill si pass tawdriba law amagi type ta mityam da mitrang oina sanaraga ngasai delimitation gi law si karam delimitation da di 2/3 majority na kana tawdaba yade both houses aduna 2/3 to phangoi khangbani na moi simple majority da yana bagi concept ta ahan da ngasai women reservation you already passed over women reservation se passed out driba mo na pusala ine aduga women reservation gi bill sida 824 gi sit deliberation hengat le haire adu women gi oiba sit to reservation tawre adu da haire adu pass out jai bane ba already 824 oigera 900 hengat kera ngasai gi percentage wise la ko ne na masama tonda hengat ba pu ne madui potu aina kitan koi thok jare hai jai se madugi lo si oina makuyom oina semaga taw matamda yam chauna mai thiba nanggi maduda amuk propaganda ma mung lai opposition united opposition na nupi gi oiba bill je pass taw si yate aseng mai nupi gi bill already pass taw lai kharabani aruna ngasi gi aina lution jarakpada CJP gi ihosina maram oiraga Dharmendra Pradhan ji lokthokre lokthokpani haibata bani resignation nate ade resignation du suma gi oiba notorious oiba tadawa date tong ona bani 2025 pa ibani magi sima thagi oina su lailai su khara wat pagi mami mum ta bani han deung na su spelling ga yam lan bani mai any thagat pa koi viral ga chat bani mani any ibas anyway sina wari mo graga ma lokthokre Prahlad Joshi ji Manipur su yam kuina Ramadhav Prahlad Joshi ji koi Manipur gi su yam nakna ba mini ma hosi haptala khre aduga scapegoat oina Manipur gi chief secretary orama Bini Joshi oina lokthokbigre Bini Joshi ari yam effective oiba chief secretary ne na hana tari mi ngona gi tajabada akoi gi bureaucrats hana gi retired bureaucrats kai sum khara wari sum tongna jabada Bini Joshi ji am efficient oiba yamna straightforward oiba bureaucrat officer ne na tajai aro ma lokthokre hosi kaina scapegoat am sem da yaje na ko ma han lokthokpane ba mongona yagadra na adu yara aroi haibada gi di Dharmendra Pradhan lokthok tragadi even sarkar je dum kai bagi phibam bo dum nei haijabata swain thamjak Okay, thank you very much. Makhat Satha Boy nei oza Pagjal Sawada lakjage Chandra Kumar dang lakjage oza Chandra Kumar hawjiki khoigi Genji gi achauba khongjang amakak protest ama akoi Nepal da su ugre Bangladesh da su ugre even akoi hawjik ma India gi context yengba matamda Genji gi lairiba hawjiki hawri ba singji gi ahallaman si ahan mamaktam makoina pirami ba botse dum BJP da ayamba dum piramine ba Sumain Piramba said 2014 dagina 2019 gi MP election da Modi the board Piramba ngakta se sum makoina tawrakpa thabak tharam singje PN da badagi 2024 da BJP gi MP gi masingje khangan handar rakhibani do Sumain tawdana kari haini even hojik Manipur gi context tong pusalaga su Manipur gi issue gi solution laite akoi saruk ahum thokpa mana lairiba si phibam free movement laite dana dugi mathakta mu airfare akoi flight ticket na yong tang dana hojik le issue je duk kemek yam gre bo ja Chandra Kumar sigi phibam sida su dum safe Manipur haraga su Manipur se kem thokte Manipur kaidri haiba wafam adum oza Govinda su dum thambiri ko ado adum BJP ki karyakartas na su dum thambase BJP is the only political party which can save Manipur je dum still adum ju hairi la kadori election si da su moina dum mai pakani su dum hairi uja kari kamai thamiring uja gi oiba point of view aidi moina tana Manipur kan banga moi habja ba ai yani kaino da moina action tawde no jiksha adi free movement nei na ba khona bu leite adigi changtok changsin yana ba sin bu leite adigi security deployment na kamai to no haiba mong ta de basi moi na thabam taw da base
hoi moina tawra agadi kan bangam ni hai bisu moju khange ba moina tawdabagi wani ekhoi ju yani nge du gidu ai ju ya zani nge ba hai di ekhoi honorable home minister Govindas naga ngarang ngangbi ba sai ju sandong tak bi re save manipur hai hai si mislead tawna ba campaign ni hai manipur gi huji huji lei ba phibam jida save manipur haidragadi ai kari haidoino ba parliament as haijanu state as haijanu CJP gi hujik moina spare tawre lei ba ai koi CJP gi hanaki haujida ai di all india gi adu da nit ki loi tok thokraga ko nahan gai phangba ngamdaba manipur gi space am phange lojay maramdi hana ai koi si manipur se kadai dei no gai hangbira am mayam je mapan thola aganda di mainland India gi da leiba oinaga manipur hujik cha I kai khoi social media da su Congress Janata Party gi kaino manipur ji yam chauna palli bujik se ani social media gi space ani khangde ani mainstream media gi space ta karida ani CGP gi platform ji manipur gi mafam ji yam chaun palle ba masi gi asuk chauna CGP gi ngasai gi nit ki paper leak oibari haurakibagi sigi pochina khitang nathaina thamgraga manipur gi kanosi huji ongoing crisis manipur gi lariba phibam ji all india level da highlight tawbagi yam chawma platform ma phangba se ai ni yam nungai ba maramdi aduga sigi platform phangi ji su kari gi no haibada manipur gi issue si swaida kaida kupchallaga kari gi pangtham thambai wari ni tawudabu JNG dadi information gi age ne ba sai gi digital media da kai da loi ubani na hana gi manipur kai lei nang nepali rai do na tre bujikti manipur hara gi karab state notice ki bound kano da burma ga myanmar ga boundary kano lei ba masi gi state chini masi manipur ji chai um mai chai hai ba do ta na do na thambi ba do ai jo endorse tok jege ba dharmendra pradhan gi simple mazi iban ga sai magi moral responsibility ma logum thue aduna bu resign to gum thue hai ne ado mangon da di sai gi resign to halaga manipur gi chai ahum ji problem solve to ngam da ba hai ta bani mam to da bani na manipur gi problem solve to ngam da ba ai di home minister hai roye ba prime minister dum hai jage ba resign to gum thok ta bran hai di wazau da di ko masi wazau gi government ji ai di state chu dum oi center su oi wazau khakta ne khoi gi india gi GDP growth asuk lei hai ne ba GDP growth lei ba india gi kano je Donald Trump la kan da di phijang khalaga islam je khummaga Donald Trump je oi ba islam je khumden ba gi ma lei gi bne yam thina kano viral hoi gi ba ma ai di india ji hojik emerging economy ni ga hai ba ko emerging economy sida Donald Trump ki lakado ba lambi mache che Donald Trump lakpa kilometer chani lagya punte ba mai airport gi mana hujiki public ki magi meeting silli ba platform ma silli ma silli se Donald Trump na lakpa magi Gujarat ki airport hair se ba airport se gi Donald Trump gi jaga se kilometer chani cha punte chahum cha punte sigi mache khara chat pa sida sakthung phidung da ba Islam jaga khara lei basi Donald Trump ma ikai je ne phijang khalo khali ne khumden ba yam hai kamara ki keno se akoi sum tok bi ni ko akoi na prime minister la kani je akoi dum khange ba kai de khange akhi road divider ji ma chu khara hai ra ne mani lai sum yam ko basi ai khum khala akoi na ga ngore ngai daga sam kaktana school chat pada principal na pha dore kai na matha sa khujin kal te na khujin right chik chang ba yawe ba hai de ai principal jina phada na bana madugi man ba cover up action je sum sumai jum lai ba government ne ba center da jungai kaino jungai aduna hojiki pressure se ta ba ngarang nan tweet am khak pai koi gi modi he to mumkin he na tor ga isai am khak modi ule loi ngammi haidi modi je pura kaino ne na ma ji invincible mana incredible tawge da ngamba bini mana tawge ning basi dum tawdan da le tawba ngamba mini haidana modi he to mumkin he na modi je glorify tawraga lei isai am lei gibne madurei du actor ma yawe Rajkumar Rao na Rajkumar Rao si da miyam jina troll tawe mai geno si da nang modi he to mumkin he haidai nang bona ada
मागी ट्वीट ता माजे याम कैंडिड ओइबो कन्फेशन अमा तौवे कई हाइगे दा आई थवाइदी यो लोय पुंसीगी तौदु नोइना एंगोंदा लेबा प्रेशर जे खंगदि हाय को राजकुमार गी राउंडा राजकुमार राउना मधुगी स्टेटमेंट पिरक पसे मा मोदी हे तो मुमकिन है ना सकतो उरमने बा मैम ट्रोल तौरेबा मा सकपै मरमदो नोइना एंगों लेबा प्रेशर जे नोइ you can never know the pressure hai adu argadi sai bollywood ki da modi je ho amit shah ji je ho on tauri me am se moi de kari pressure exert torong ne koi khang ngam na te ba for example toolkit moi gi language moi ne jog du ku tu wai ni si toolkit ki sigi concept se moi jog du e adu kamai do ge da farm lo gi matang da farmer mayam ama tractor thousand laga ma yeho ma lakhidana yes high river farm lo si ultimately surrender the way to miyam gi pressure da farm lo si repeat the way high river farm lo gi matang da sai gi farmers sing da chathaba atrocities hai jabata re violence state ki oiba state sponsored violence hai jabata re masigi sida nungai ta ba pin da ma phongdu ga khoi gi maming lei robi khoi sai sakbi performer Rihanna na magi tweet ta India gi farm protest support tawra ga ibam yaw gi masida is the command taw ge da chap mana ma mong da cricket star ma'am khoi Bharat Ratna Sachin Tendulkar de haura ga cricket star sports star Bollywood star ma'am jina farm logi matang agitation to jaba government gi ba to ba government to wai do India gi internal affairs ni Rihanna nangi na thau leite nang yaw kanu na Rihanna makti pandabida chap manaba context concept ta Twitter da viral wave celebrity me am ji for example aina ta chaw bu ga manaba mot ami iba matam English wai kenani concept kenani even spirit to manara bhota adu huziki ji direct spirit to mane context ke cha manana ne moina tweet to ri now my question is Rihanna na farm logi matang da ngang ba to support to India internal affairs yaw bi ra kan wai bane manipur gi huzi thoi yu se India gi internal affairs na tabra masida di Amitabh Bachchan ju ngang de Sachin Tendulkar da so called Bharat Ratna ma su yaw de aidi magi hek irak pada aidi iye mandang external force na India gi internal affairs yaw kanu na nang Rihanna di gi do Manipur si internal affairs na tabra ne na mai tweet ga ai hek reply to we ma khumak ta juna mane aidi raise to ta bane voice to aidi moi hypocrisy double standard ai jor ta aro sai gi aina tajaningi ba waidi Rajkumar Rao na hai ba wai do कोई ऐंगोंदा लेबा प्रेशर जे नोइ खंग ब्राइ नो ता जाउना हायदो जर्नलिस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर XYG anything everyone there मखोइगी मियोइ बाइ जि डार्क साइड ता जावै जुम लेरंगनी आइ जुम लेरंगनी तानंदो गिसु दुम मी खंगनि इंदा बारो न थुप लेरंगनी मसि साइ पेगासस की कन्सेप्ट को लाखिबदो फोन जे बक हापचल लगा मा कई वरी छाने नो तारगा म कनागा वरी छाने नो तारगा मसि बाइल दंग मयाम द पुथोगे nang karan tar aduga cha maran hoite mana tawro ma thabak tuni absent file tawra is ziki Narendra Modi hoina tawrom ba ziki sai mi ya ro na thup chief justice of India gi phone bak taw ha pe ai ne adu to myam naina ba chumbalan be khang de justice Ranjan Gogoi ji yam thauna pharamaga tumi le changri je magi against the muziki bak se hapaga nang expose tawni ha ga ke hal damka tawraga mogi Rafael deal lak katigi Ayodhya Ram Mandir gi kai loi mak favor lawe na mayam adu gi chumalan bagi dei khang de ko aruna si adi gi phong sana Umar Khalid si 6 years incarcerated in jail he is in jail languishing there for the past 6 years without trial so democracy is in India ni largest democracy ne na boss story ne mukta ne koi world largest democracy ne koi jiti na largest democracy da democracy ki survival the judiciary na lepe hai ne in one way or the way because legislature ki soiba executive ki soiba check and balance judiciary na tawdui ne aro huji ki
Umar Khalid ki case hai, it's a very classic case of travesty of justice. Gross violation of justice ne. Defiling justice hai jab tar. Maram Umar Khalid se hai. Magi matak trial tau de huji bobo da. Ko. Chahi taruk. Chahi taruk. Mi ama maran lay natraga lay de je lay ti hai se court of law na law court ne decide tau godong ne ba. Ada trial tau da ba, bichar di tau da ba. Tau da nang manung lay godong ne le ba. Which is endorsed by Honorable Supreme Court of India. Ado handak ki yam welcoming oi ba. Change hai jab tare ta chau. Atopa bail matter amada. Justice Nagaratna, Chief Justice in line ne. Aduga koigi Assam dagi haugi ba Honorable Justice Buyan. Ujjwal Buyan ji moi ani gi bench na. Wajiki Umar Khalid bail deny to guse. Strongly opposite kano PA dissenting view. Tawuda bu coordinate bench na moi thado ko dinga manatre. Decide to kram ni na. Aduna maram ora wajik se bench ani gi conflicting kenom leiram ni na larger bench refer to ure. Yam welcoming oi bane. Adu ahan bi yam sathi buse bail apply to reject to ro yare. Sahi ema bail tharak pa yaro harim. Sathi buse wajiki ahan bi judge ani gi Justice Aravinga NV Anjariya gana tari je. Umar Khalid nangi bail reject to re. Adu mathang sahi ema nang bail tharak pa yaro harim. 1 year. Migi statutory legal right to adu mohe katel to ine ba bail phangba phangga bi wari to ga tha ba bu yaro hai jale ine ba sathi base ade sigi ko si liberal oi ba judges sing ju moi ta le rang mani moi man du madu ne ba dang ma pan tholi judge ani na kaino the larger bench ki article 21 kaino sagi prolonged incarceration is a good ground for bail hai du lai bani ke energy ki case ta adu ruling do larger bench ki ruling do no any ka violate to no na to adu reservation da ne ba aina sit lakse ni kai mate hojo ki government ji fascist government ne hai bu anything everything control tawni yadaba sing jail lamdan ni phagani pungani dhamki tawni haibagi kaino se handaki CJP gi yeho sina deflate to man ba ma khak ai ujai it's a welcoming change adi surrender to weba yara roi khangom su lei re ba ngasai gi Nepal gi context ni lakse je Nepal da Bangladesh to mo u khre that merik pi gi me jau bi ho ba nam nei na ko man da ba ne ngasai gi Delhi gi jantar mantar to ri se parliament ki gate se nam gai re ine ba Kangana na ama actor am lei dai na Kangana Ranot. Kari moi MP do BJP ki MP nei. Yes, yes, Kangana Ranot. Ade machin gi tholak pa nap sa wa hen thok ta bam lei ne. Ma moi na ma ma sa hai na angang moi mam chin la koi pakhat le koi lot nei ga hai ne. Yes, yes. Personally keno la kan da di moi lo le ba. Manipur ki context ta chingya da nei ba horen noi kapakadra horen halakadra horen tupakadra ai tummi ngai da noi kapsal ka bong kapsal ka trongo gi mi hat wari ne. Tumnan labor angang siri ni siri moi khandem ado better late than never the change has already begun and sooner the better ai di aduga sigi keno si engera ko Manipur ge context su miyam ji akiba ki hanba khangan bana tumin leibadi yai Tawudabu miyamna ngamba matam dadi nangan lebak ta halakani ai bje tum koi leiriba lenga ki chukli pai ri sing na kawida ba phai Okay, thank you very much Thagachari